Kule video namuhla ngidabe ngifundisa ngephasa sitoko la ngithi kuthulisa sivumvu noma ke kwekhuta sivumvu ngenivusela egameni lenkosi Jesu Kristu. Le video lena ke sizabe sikhulumisa leso sitoko leso ukukhulwa kwesivumvu kuthulisa kwemoya yomuntu. Now asicale sibuke ukuthi yini isivumvu bese sisawubuka indlela etimbili yokusikhulisa noma nangekusekhuta sivumvu. Sivumvu ngilokho kuthiwa ngesilumbi storm. Storm ke sichama ngendlela etinyeli khona kuthiwa yi-wind storm, lesivumvu semoya lesiphepho. Kukhona lo kuthiwa ke i-hailstorm, lesita nesangqondo storm nemvula lenkulu nesangqondo. Konke lokho divumvu noma ke storm. Sibuka lokho ukuthi ukuthulisa njani. Now lokhu divumvu yinto yekwesimoya mayimanifesta enyameni. Sivumvu sisimoya, yinto yakamoya, yinto le-spiritual mayimanifesta enyameni. Kuyavakala iyakhulunyiswa noma ke iyakhalimelwa ke lento leyo, iyathuliswa, uyayikhuta ke lento leyo. Dimbili ke tindlela tekuyekhuta lefanele ukuthi sisetshenziswe ngithi sine lesikholwako. Angifuni ukukhulumelela lamanye ama-department, kodwa thina lesikholwako dimbili tindlela tekukhalimela sivumvu. Ngidawubeka ngithi sivumvu usikhalimela ngekukhipha emavi emthandazo, ukhalimela sivumvu. Kwesibili usikhalimela ngekwenda i-prayer direction, ehamba nemavi, uyavakala prayer direction. Totimbili etindlaleti zokuthulisa sivumvu. Now asesicale sibuke nayo lesencwadzini yaMarko chapter 4 verse 32 or 35. Live la nkulunkulu lapho kunesivunguvungu basemkhumbini Jesu nebafundi bakhe. Lithi livi Jesu wayelele, bafundi bakhe bethuka besaba kakhulu ukuthi batawufa, umkhumbi utawuphihlika. Lithi ke livi wavuka Jesu wasikhulumisa lesivunguvungu, wasekhuta wathi be still. In fact wathi quiet, be still. Thula, uthi dvu. Ngemavi lakhuluma ngeJesu lo uthi wathi thula, uthi dvu. Now lithi ke livi sathula sesivunguvungu samlalela ngemavi lawo lakhuluma ngeJesu. I-prayer direction number 1 le. Prayer direction number 2 ngikhulume ngekuthi ungabutha luswayi, ematshe, umbila, umlotha, what else, bese seniyaphuma niyafola ngasesangweni. Now let me explain this thing. Okay, nemsuka nemgqala ngifuna ukuchaza ngakunye ukuthi why do we use these things. Why do we use this thing? Asesiqale ngani ngeluswayi noma ke ngingakaveti lo ukuthi why do we use it? Why do I pray these items? Why do I say bring these items ukuthi usazivunguvungu? Ake ngichaze ukuthi lokuthi usazivunguvungu lokho akusiso sidloti, kodwa sindvu noma ke yi-prayer direction le-physically. Ngizama kuyavakala ngoba kune-prayer lakhona ukhuluma emavi khona kuphela, bese kuba ne-prayer lakhona wenda ne-direction. Kuyavakala njengesikhathi Jesu nakakhafulela emathe aguqa ludzaka aninzi imbumbutho bese ukhuluma emavi, that was a prayer direction. Kuyavakala another prayer direction sitayibona nasikhuluma ngeliswayi lakhona emandi aka-Israyeli kunemthombo lelisivu laNkulunkulu wawubolisa lo mthombo loyo abantu banganatha wona, besifazane baphunyelwe disu netinkomo diphunde, nasemasimini nakuniselwe ngalo mthombo loyo kube nendlala. Lithi ke live umprofeti Elijah wathi akulethwe luswayi ngesitsha lesisha, wahamba uyawuthela leloya mthombo. Leyo bekuyi-prayer lehamba ne-direction. That is why usibita ngokuthi i-prayer direction, akusiso sidloti ke leso. Ngicorrecta leli point ukuthi bantu bacanga ukuthi sidloti, akusiso sidloti lokho lokwenda i-prayer direction. Kuyavakala. So ngale khathi usebenzisa luswayi, umlotha, umbila, ematshe. Now let me explain why do we use this thing. Masebenzisa luswayi, lithi live la nkulunkulu thina siluswayi lwelive. Kunyeni lengachaza ngayo but ngifuna kuba as short as possible. Luswayi
luletha kuvangeka esimeni liletha ubumnanzi noma ngabe inyama noma ngabe kudla noma kungashunwa kanjani nakude luswayi lokudla lokubi luswayi ke lufike lulethe i-taste now nasi ke lesimo selitulu mhlawumbe uyasibona sibi uletha luswayi ngoba uyasivanga lesimo selitulu kuyavakala ukhumbule lezi luswayi iluqedza ngisho ingane ngisho noma ngabe sicoco noma ngabe kuthiwa leso simo sinengane yesicoco noma yatokoloshe luswayi lufike luqedze leyo ngane kuyavakala isicoco ungasikhwiphita ngelunyawo singafuni ukuphuma ube bathe usikhwiphita ngemshanyelo singafuni ukuphuma endlini kodwa wadonsa luswayi siyampininiza siubona umnyango la ungakhona ngoba luswayi sicedze ingane nalesivunguvungu nalesitom losibonako ngesikhathi usenza luswayi usuke usicedza lengane. That's number 1. Number 2, now usebenzisa tinhlavu tembila. Tinhlavu tembila uye uthi ticishe tifana nalamatshe uthi nangabe sita nesangqotho nematshe tinhlavu tembila tisebenta kabili tisebenta esangqothweni nangabe lita nesangqotho uyasikhuta lesangqotho uthi asihambe lesangqotho nalamatshe uthi ukhuta lokujuma lokukhulu ngalamatshe ngoba uyawashayinisa wathi kokokoko lamatshe bese uyawaphosa nzalihambe usuke wendani ukhuta lokujuma lokukhulu. That's number 1. Uphinda ukhuta lokugqoba ngalamatshe lesangqotho ngalamatshe nangalombila umbila usebenta lokho usebenzisa ekwekhuteni lamatshe uphinda usebenzise ekwekhuteni nangabe lemvula inkulu kakhulu ukhuta lemvula uyayiphungula uthi ayiphunguleke. That's number 2. That's number 3 ngithe usebenzise ini umlotha or number 4 usebenzise umlotha wekuthi nangabe letulu seline kakhulu anisalikhanuka anisalidzingi bese licishe lina nje la umavikilelo seliyabolisa emasimini nifaka lo mlotha uthi asifuni nje yonke lemvula sesikhuta nje nalemvula nje yonke nalencane asayifuni. Uyabona mos angisilapha ngalamatshe nangembila sireducele lenkulu nyalo ke ngalomlotha sesireduce nalelencane sinayo sayifuni ngoba sekumandi phasi sikhalimela konke lokhu ke ngikhuluma into lengiyibonile ngewami emehlo ngiyayathi thina nje ekhaya kithi ngikhulele emakhayeni lamabili lahlukahlukene onke akithi kule khaya lelinye sine orchard lenkulu lekhala kayelehele sine orchard lenkulu yetihlahla bomangoza bomakotapeni bobanana orchard lenkulu kakhulu yababi akuzange sekwenteke thina eshayo sangqotho because belisina silibona lida noma ngabe kusebusuku siyavuka asivuse babe sithathe lamatshe bese sesiyale lalikhamba ngakhona sesiyafona sesiyasho kanye labaphethe matshe labaphethe umlotho umbila sesiyafona labaphethe matshe bawakokotisa bathi koko bashanise so sesiyakhuluma sonke kanye sithi alihambe sesiyajikijela litawukhamba ligcoba la ligcoba khona lithi maselidute la ngakithi liyaphakama liyawehla embila liyawehla khona labangalikhuthi khona udava selisitilile la kithi lishiyile ngalapha bayakhala nangalapha bayakhala sisele thina yinto lengiyantiko leyo noma ngakunini noma ngawusemgaqweni ndaba yaphrenga number 2 indlela yekhuta simo setulu akusiso sidloti leso indlela i-prayer direction noma ke i-prayer with a direction sesiyakushort form as the prayer direction le direction lokusebenzisa letinto of leti physical ngoba nale storm si spiritual but mase siqhamuka sisi physical that is why sitawusebenzisa ngaloku physical ukuthi sisikhalimele noma ke sisithulise ngithemba ke vakathi akuhlangani nebudloti ke lo I'm making sense now akuhlangani nebudloti lo now ngikhulumela ngemigcala noma ngomsuka masebenzisa umsuka suke sibuka lo mbane walo ukuthi into lombane lombili ndekalishaya lo mdzala ke nguye ke lotathi ngayikhanisa sifolile yenta ukhaflela lesandla abambe lo mdzala lo ngathi kathi alihambe yena athi phansi ngalomdzala uthi ngilishayisa phasi ngeke lishaye la khaya noma ngabe lihlala khaya ngiyalichitha ngalendlela ngiyalietha lekhaya ngiyalietha utawushi lo mdzala phasi awushi uhlabe phasi i-ethi ke leyo u-etha lelitulu uyavakala imnanzi le topic le u-etha lelitulu
aqhamuka-ke emahedeni athi amsole ukusebenzisa igama semahedeni but ngifuna ukuthi kuhlukaniseke akhona-ke emahedeni lasenkonzweni lamanyenti kakhulu amanyenti kakhulu emahedeni asenkonzweni bekunene athi-ke lamahedeni uthe wena siyakholwa nyalo sokuthi asebenzise luswayi umlotha umgcala or umsuka whatsoever bathi thina udemadloti le kwakho lokho ukuthi demadloti mina nangithenga luswayi esitolo ngisuke ngathenga kathula lidloti ngisuke ngithume emini lusuke lulwami loluswayi lo lwasuke emadloti ngilo lwakho lo lemadloti nalo mlotha usuke ukuthi ngikunike emlilo walakhaya akusuke lo mlilo wothi wangithi usuke ungothi wangemadloti akusuke emadloti wethu lo mlilo nalo mbila suke silimele thina wethu awusuke ungasuke emadloti lo emadloti kwenu lokho thina sisuke sisenza tinto tethu lesiphila ngato ingako siyaluswa isivanga ngalo siludle sisuke singadli sidloti lapho sisuke sidla kudla lokuvanga ngeliswayi nasidla impuphu sisuke singadli sidloti sisuke sidla impuphu levangile luswayi inkosi yemsuku ibusise lamagama lawo now bese ngikhuluma ngale point lelekhuta lelesibili lelo seyi upper gear ke lelo kukhuta ngemthandazo kuphela limcoka kakhulu ke lelo ke selifuna thine bekukholwa lapho nama usuthi uyabuka noma ngawusendleleni uyahamba ubona storm siyeda uyabhilika uyem noma uya drive ungaphuma ume usikhalimele uwedwane uthi wena storm ngiyakukhalimela ngegama la Jesu ngithi thula uthi dvu usikhalimele noma kanjani sitawuthula sithi dvu mangabe sita nebubi sitawuhlonipha la kukhona listen tilo takamoya tiyamata umuntu tiyahlonipha futhi tiyeva tinendlebe tiyalalela ngale khani usikhalimela siyayala akusiko ukuthi utawuhlaba inyanza leyo mayibabe hawu Jesu akuhlatshwa nyanza leyo wahlaba inyanza leyo kufana nenja inja natathi inyanza leyo yamluma inji yaqhubeke kulume but kufuna ume uyibhekane nayo uthi ngithi fuse uyabona suka mgodoyi iyabhilika ngoba ivala amagama ukuthi athini athi amagama fuse suka mgodoyi uyabona lo uyayikhuta ke lenjalo itawuma kodwa wahlaba inyanza le yanuma itawuluma vele inja nestorm ke uyasikhalimela uyasekhuta bekunene ngimbili ke indaba zenja sangithi ngemakholo iprayer lengemavi phela neprayer ehamba netendo lokuyiprayer direction inkosi yemsayi wabusela amagama ngende ivideo ngoba ngifuna ukuthi ngicompress ikhona into sasemadatha amancane ngiedit ngicompress ithatha amadatha amancane unlike kwenda ilive ngoba ilive itagolele prophet one day uthi hayi sukela namuhla nikhalimele tivunvu lokho ke sekukunika leligama noma ke lokho lesikufunzile lelo ngifundise ngabo sekukunika lengqondo yokuthi ubo wadi ukuthi nato tonke tivunguvungu tasempilweni naleti ngabonakali noma tivunguvungu ebuthakathi noma yini tivunguvungu ephuya tiyakuhlasela tonke tivunguvungu tiyathuliswa tiyakhalimela kuyabhakala noma uyabona ukuthi hayikhona manje sekudla ngegula la ekhaya ube bathi hayikhona lokugula lokhu sekusivunguvungu uyakukhalimela uyakuthulisa uyakuyala uyakucasta out neligulo ngoba isilive onke madola ayaguqa egameni laJesu Kristu so noma ngangisiphi isihlobo sesivunguvungu ngisho ngathi isivunguvungu sespiritual na ubona lesemoya sisuke sita in a physical form sikhona isivunguvungu lesitaqhamukela in your life site in a spiritual form nasho uyasikhalimela in the spiritual form uyavakala uyasikhalimela naso leso noma ngabe usuyabona ukuthi kuvuka ama-debtors ngendlela ongasayazi uyasikhalimela leso sivunguvungu leso ube bathi uyabuka sengivukela ditha kakhulu bantu sebangizonda nje ngendlela lesima uyasikhalimela leso sivunguvungu leso naso lelesi spiritual lelesingabonakali tonke tivunguvungu tiyakhalimela either sita in a physical form njengesangqotho njengemoya losiphepho noma sita in the spiritual form asibonakali kubonakala le impact